Mastadlala ingoma zishe ngigoqa igosha ngishisa ithi maps ibusisi ama-junior flames adedela amalangami istering isifuthe sibashisa Dr. Shemane naletha idatha ngibabenuzisi skida nodadoko AP180 istering senza more esikale emphayo oswenka siconsa co amalathi benza umphahlako ne-RF bayoze bavuma ukuthi sikomgenge sibusayo qhuma ufakile oshisa ama-AJ chicks nama-emotion chicks edlala ngentanayo TRS iskim sakhele esilobhengayo i-PMP emthandayo akuyenako umalakosta ngenkondlo imali umaps odedelayo ishu udota akasashonike phansi angibizela i-TMW uzoshaya ihlombe suspected ngabasola abathize bheka indlela zakho khayida ungalingi ubhayizi before umshubo ofema ushubise man-PF exit take umascof ungasulisikithi i-isolated sona nama-wrong tender sisabulutho wesifema abaphathi thiya abaqaphi i-current situation uma ungayazi uyibuza kuma-overrated mamazi ten of chicks no-angel maps andidlala ninge-s ngifuna ukubona bonke labo brosto bemanzi TOK umabopha unexpected chicks abaphabazi native fame abajebhula akekho ungazi siyakhona fame mhla 22 every point sodlala umascozi ne-happy fame nama-play kings local chamazi ungayikhohlwa jesus fame ne-toxic fame ama-west chicks aseyosibambe ebombeni le-predict-ke mhla ka-30 izimizi one thing isithuhlala izilongoma izilokhetho izilo-soul izilo-la-h izilo-APF izilo-unique izilo-fame izilo-zonke nje ungazwanga useyocela isikhothi isifame simtolikele Shut uphetha amapeksi uzoneka amasocks akadala sexy ngayenza kwitaxi nibalengi nemixi 2 no-6 cela usendele ifaxi ivolume ibekumaxi basha sidla ama-drugs sidlale nama-tracks siphatha khalo Pepsi sikhohlwa ama-ex awukoda nox wazakho inbox ngizokupha u-2 blocks ne-Henneken send them more than my snacks. So shot to fix and get them out the 2X. One rasta no bad. Since I look at the expo. Since I look at the expo. Since I look at the expo. Since I look at the Master Jalingo Mazish.